Ai, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the title like Benny Mangan the president. Look at disrespect you. And then of course I'm going to continue na makasho majozi. Yeah, so ni mission the wrong of the video stamina wa Master T kusuka ka channel ya Maivava. Very Benny Mangan a local artist. No, nia I check and won't the video style maranzin nia check and one of Cascon like so now analysis ang afay and la kwala I tell the show one very neat tell a section in so in night that life it my Africa ako. Why Benny Mangan remains a local regional artist. A regional level is based covered so that he can go out. Benny Mangan, a local artist. Yeah, I think my in the show go Africa make some martia the politics, no music. Mange from San Mardialam. Benny Mangan, a local artist is beyond that. Benny Mangan, what the Vega Gava Zulu, what the Vega Gava Soto, what the Vega Gava Venta, what the Vega Gava Pedi. Kamos tribes, what the Vega, Benny Mangan, what the Vega go, Kuna Benny Mangan. Then sometimes na to fana malamban ito dung ata something ang fana shnen like ikrosin Benny Mangan anga habita no a local artist ne even then of course itaka second section obviously I got the gigs. So I think if my ever out of Kangana account ya President Mangan analysis yo Benny Mangan cannot go out there atanga endla ngololantis so ntan kan endla kan pause and mara anem dam kami shona ko ntan ka account ya Benny Mangan kan kombisa ko Benny Mangan wa ya handle shinga swo limited because itlanga traditional music itlanga Xitsonga traditional music mfike mi twisa that keyword ngona makaleyo phela Benny Mangan angatlanga music wa makhadzi vele ava rishingo no vashingo la usungula vele ava Pretoria maswa humi nako a tweet ta ke komisa na tungwa angatlanga music o fana o King Mona de lava abatlanga traditional music lava batlanga the house music vele ka category different abatlanga the traditional music in the house sound letter wo leta tlanga okay. You want the event as you can see le I endwa window endwa makado as you can see akuna various artists here tanisho mshona ko nona ngate kuna shahar original na ana ishtivo Master T leswi ku ka original na ya mahlona nse another event of course mele I kumini la le I ri kwini lewa I ri Cosmo City as you can see kwalano la arna ulazi yay hitmakers uva mavala ulazi yay hitmakers love rasamara una 10 million views so mara okay guys swi vulani why va vitane Benny Mangan la loko rimpela original local artist wa n'wi vitane ka event ya mshaka uta Shula swin'wana guys Benny Mangan a local artist is beyond that guys ku nga ko va kha ku affect timhaka ta tribalism hi nge swi kaneti sweswo yin'wana lewa in an event Arma hiking as you can see very Batho Stadium as you can see the artist le atri kona come on guys you know leswi endla ku mina Master T kuma ku the videos to tala tan tekela ku the end is because ni fikini va kan swi prove so maye va over kha vulavula la phela a nga le ku proveni ka nchumu over ku swi vuleni a nga nghena ka account a fika swi verify ku hi leswi wa vona tigigi ta Benny Mangan hi leti i tshama regional i loko humeni phela guys ni ta mi komba tigigi tin'wana to tala ngopfu ni to ze ni langwa kwala xikarhi ni nga talangwa kona then yin'wana lewo as you can see reason va kha ni kombisa swo i ku va ni kha ni mi kombeta ku himpela swi kona eka account ya President Mangan of course laha ku na Thembisa Tribal Festival as you can see a swi vona ku na Khuzani ku na Benny Mangan ku na King Monada ku na I think Tsamanyalo luya hopefully yena va vitane Benny Mangan ku hi le ka rixaka ra hina so loko rimpela kahle ar that low inge va fika va tekana Dr. Thomas Chauke loko rimpela maeva anga khavula ku letin'wana tinharhu la ku hi mavulele leswi ni nga swi twisa swona la ku nga va ku ri tona ti nga national ku hi ye
equal lo a re equal why va teki Ben Mayengani why so sweswo vula ku he's out there swa tiveka ku na Ben Mayengani na le ka ti-radio va swi tiva man a hi vekele clip yin'wana of course na litso laka ke Thato Kelvin Letwaba yes but I need to wait are you originally I'm Tsonga oh ngwana man ngwana man ngabula Shangani kwa mamela ke tla later mamela o tsaba Benny Mayengani yeah I'm playing Benny Mayengani later for it ishilo shamanyonyo to make matters worse kuna event a yi ri kona va ri Nomusa Art and Ngoboko Cultural Group presents leswi va fika ku komisa ku Xitsonga versus Maskandi va fika va teka Benny Mayengani yewo loko a nga ri out there a ni ve ri Rima regional a nga out there ve va tlhe va teka yena va ku Benny Mayengani hi leyi 50,000 teki ya dyana vanhu hi lo ku vula Gagash guys if munhu swi langa ri swi proveni ni vona mina to be honest swi content yi va yi nga ri fair mayikomela mhaka leyi munhu i fika va kha swi kombisela swi vula so ku va munhu mi kuma a va kha swi vula swilo a nga ri swi kombiseni swa hetela swi kumeka mi kuma ku inani analysis yi ve biased I think you hetela guys I think point me twarini yin'wana leyiwana a endliwa a village lifestyle center as you can see na ku tlhukuna va Uncle Vini vo Major League as you can see artist ta kona ku ri tinjhani Benny Mayengani a ri kona so Benny Mayengani is out there argument you Benny Mayengani i remain local artist ha yona a yi twala okay oh and they see okay munhu da ni kumbe wani khanla king munhu da na ko yi veka hi so ni kombisi ni guys u va ri ku humeni Benny Mayengani ko ku swi nge fani na ti-artist leti ti ta ku house hi nge swi fananisi na swona ni zame no tlovatlova kunene guys ti tele mi kuma ku ni tiva a yo va ni kha ni tlulatlula a yi ku a ni la ku meka sure ku ri tina leti va ni kha ni ti chuza laha hi leti mi nga ta swona ku hi mpela ni va ni kha ni ba kona straight se hi komba ku laliya king munhu ti hlayini loko mu ngheka akhawunti ya President Mayengani mi ta tikuma ti le hansi a va a kha a home hi nge n'wi compare tanihileswi ni nga swi vula na vo King Monada no Makhadzi vanhu va ti-house lava kora mhaka leyi and ni fike hi tlhe hi swi twisisa ku tlhoko na an element ya tribalism yi nga kona na mhaka leyiwa hi ku kahlekahle Benny Mayengani kahle i le ka hi ku i endla i traditional na yena a hi fike hi n'wi fanisa ngopfu na vanhu vo fana vo Khuzani so issue ku le ka vaZulu le swa tikanyana ku swi nga hi teka le or swi n'wi teka swi n'wi yisa KwaZulu-Natal ku ha swi tiva ku endleka yini loko ze swi tsandza na I think swi ndini i National Museum loko swi vona MK Mabenjani swi ze swi hi tsandza na yo ANC hi yoxe hikuva ANC la yi va ri karhi yi rhangela hi munhu loyi a nga Muvenda hala kwanana a ku lweliwa swoho a ku lwa vaZulu na vaVenda so Benny Mayengani a nge swi koti so hense mi kuma kun'wana swi n'wi tikela ku va a buku it's not like it's local ku fa ku nghena an element ya tribalism ku yi hayela ku tluriwa ti tele guys nghena ka akhawunti ya Benny Mayengani the president yeah and then of course hi tlhelela of course ka mhaka ya Sho Madjozi our previous mi nga mi swona hi fike hi kombisa ku Sho Madjozi le ku teni na ti-artists ta ka Gaza laha of course a hi tlhe hi referensa na vanhu vo fana vo Shongorhangani however a swi helelangi lani because ni vuye ni vona a video clip laha hi nga fika hi kuma ku na Makhadzi kona i ta va a ri kona ka tin'wana ta tinsimu kwala so hi nga vheta hi vula ku Sho Madjozi i le ku ndleni ka EP because loko ni tlhela ni nghena ka akhawunti ya le ka stylist ka swin'wana of course ra ti 14 ta June ni fike ni kuma Africa poster na Sjava as you can see here swi vona Sjava i kona so ni vheta ni ku it makes sense ma vona Makhadzi walowo ni vheta ni swona ku hayi dideng le EP ni ta ni khate swin'wana laha hi kuma na mhaka leyiwa so hawu mhaka kahle ta kha hi vona hi swona ku swi ta kha swi famba njhani swa Sho Madjozi hi leswo ya xiverengi xa n'wina se ni vuya Joza ku tirheni hi lexi swi tirhi homelet leyiwa mata yi na problem ya yini loko i yi tirhisa yi nga hlambangi yi ala ku duma se yi ni vangela problem u fanele ku yi hlamba loko u ya ku tirheni nampundzu yi ni hetela mati xa vumbirhi loko yi vona misinya ya hlawula loko u ri wa n'wansati ne yi duma yi nga za ebana on loko n'wanuna hambi wo dumiseka njhani yi n'wi la n'wanuna homelet leyi yi na fikele
leyiwani ri a yi feke no va nyika yona phone bat loko yi tsutsumisana n'wana ku hlamba